Bula. Go minuni mereka-raki yang dotel tak ada orang Bula FM namun dua nesek. Nimbula ayaw meli na wati tiu may mataniway ando talita kana warong ng Bula FM. Ando to kabi ono bi series wa ng Bula FM namun dua nesek isu. Ni sambol binakan lewi biti go nga lomon taun ni lebemba. Ngango musim bola roko-roko ando talita ka na warong ng Bula FM. Bula FM Number 2 NSR. Bula FM number 2. Nisambul binaka se ko ngona pakalele kanino andai tutu ko nambungi dindai pakarita na tamba no bisa ni na siang ni toru wa mamanda na non raba mabota ki kena non raba kareti no bisa ena ngauna ni non rata kadaka tukuna ne bugu ni komisna no bisa rusati tunrabu ni sabaka roti na beit tamba no bisa kede sara merna toru wa beso er boitabi ena non raba kareti no bisa karena kau bakabele wai e bana lino bonua sa torti wa beso na ngaunungo ni rabe bagarere ber no bisa ena ngauna ni non rataka ena moni madawa tolu erto torwa beso ena moto nandi salamureti ngana non ratua bagarere e sone la bisa karatukuna nirna bagadora ne tobo kabagadori wa no bisa kamailenga ena madaw sa oti ene kronikisi e abama botegi kina endo no bisa ena stesi no bisa grantham ena ngauna e torti kina endo na ribote Rato na tolu na lino bonua ka kila kasamitaki nirto ba mabota ka kabagarere rono bisa mai na moto nandi erto arere na matabelo e mai nandi ni kua karto sa tortel tu wabesu ena ngunungo erto mbeita ko mai keli na wanga embaki rusa ulga diwa kolino opportunity embaki rusa ulga ono ke masidaba embaki rusa ulga diwa ena matabelo e nandi na mataka ni kua o kolino opportunity embeita ke ndona dala ni beba mabota ki Rato kile kasa mitaki na tulungo ni rato ababulenga ena ngauna erto ngunitiko kina ena ndonesito ena moto ena ngauna ero ngole ni kino bisa rato ngai bosa damai na tulu ka kile kasa mitaki ni rato beba karerei ena kadibitali tu na kisiongo ena ikatini kuruni singa ni bulo Novemba Vangangati ko ena ngaunu ko na tambani no bisa na kena kile kasa mitaki ni dile tumba na pepa ni E12 Dingo mana ribote na tamba no bisa ena usuri ka wandi tagi ni aldo na be kaongo salamuriti ngana kena aldo na butako ena korni buli na Lelin Memorial School araida na supervisor ni be tarongi na be kaongo ena matagani kua ni samba suto ni olo tiko kina na pepa ni be tarongi wakandi taga na ministry ni buli ni na tomana tingana be tarongi na ngoni buli E12 Lelin kana tomani tingana be bangangai ni tambana ni bisa Kinang gitu, tukuna nandau ni biba tabulidi ni nonda mate timilo abitu Gareth Beba ni nandau maka ke bagar tu na mai betoma ni esona dorbo lewe ni nonda mate timi ni Flying Fijians era kera bagar uta kina nonda mate timi kina sot ni Olympic Games sa tomana tigo Beba na nona vital noa kina sona kalabu ni rugby e Europe ena nonda na banga lala tiki mai esona dorbo ena kena bagar uta ki na sotongo E kuria ni na tomani tal tungana pa rau e na bugu ni sotsota New World Rugby Sevens. May da bekir na pagalele kanino ande tukutuku na kena e kuri e rana na seman stiseni na Radio Fiji 1 kena Bula FM ni pagating binaka. Bula na lang ko siya Dotale taga vuelve roma sirma ko na do fijo na kasi. Bula ya Veronica melo toka dotale vio na radio fijuan ando mai biti na vango merre telawa go ngai tabua ando tale takana varronga na radio fijuan nando mai biti Bula go ngai no ke imba ando tali takawale na warong na radio fijuan ena do mai biti na wali ala dango saniter kwati ando tale takabagalebu na varronga na radio fijuan eno sorry Radio Fiji 1 nando mo ibiti